Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Atto kano keso rongarada kisung cingrum nang cithana cingtho nang pu ajai mek langbung ding pi pathua klamalong paman po. Lason si arkoini phengkore troxy singhason constituency kaparo langbung ding pi along KAC tim Karbi Anglong pen patir pi ponsi Karbiara cingtho nang cithana cingrum nang po amai langbung ding pi along peman ponlo. KAC tim atum chilang pet pen arong atokano kiduara tatumapan kaching thurji asayamo kileadim ansatame KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen chaktika lapen ki jun lapen kidam ke banga phansatame KAC atum pen si bas hai hui sitame arong tinapan pathik bon lapen pini labang sojai megalong rongasar atumapan rongasar manpeng kiso RD kidoji aphan pura distribution pasatame pathik ponsi pini bangso mailong KACCM Dr. Tuliram Ronghang hinpen ronpon lapen lason taksi kaprek adimalong setame ronpon popusi KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen ningjipon lapen kaprek atum radaphan ke thantap pachobai thap ke manghudun riputa radathengno ningjipon Pini bangso mailong kachetong KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tisuk MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron KAC Chairman Raju Tisuk EM Lun Singh Teron Local EM Kangbora Kiling EM Madhuram Lekthe EM Richard Togbi MSc Kache Rong PP Ongdung Manpeng Kidoatum Chetongdun Ritakram sapi awadador ke memedat apothak lamwai kipi pholoni epechol si women wing atum pherang ke mai pha pon si pherang ke mai kangni pon son si pholoni harmon kabalong piniar koini phain korener keparni epechol si pholoni constituency women wing atum pen pherang ke mai kangni pon pherang ke mai long pen kaning je pon ke non malom ritakram sapi james hanse epechol si asongolong chingbe dun pen Kalili kalanglang ritakram sapi epechol se songaphan nakar bok thaparat lapen alang ritakram sapi kaprek alam the kepeklang kaning je ke chokche pura sotak pen jongpon lapen jai gathar epechol si ki japon along ki do boma hot ko andone CM Dr. Tuliram Ronghang ki claim kidam chokche pinpu ke hang abang phi non ke CM aphan lapen non kimi epechol si aphan si ki rotu lasinon ritakram sapi epechol si along nagachi odun ke thangnat rada phanda pen thangnat women wing salong kana hokabi pusi pherang ke mai long pen phuloni epechol si women wing atum pen lamthe peklang pon lasik rita kram sapi ke ame thangale phancho lasi non ke bangji arni pen ke epechol sia song pen ke jak chedat si ke meji pusi pherang ke mai long pen ningji pon tangti pherang ke mai long kaning je pon lamthile ang ton pen arjuponik sina Fuloni pen aruning tikathar Karbi Anglong news. Nihin pen bangke kaninji ji buke kido oke kali sitame alangi dita kam sapi alangi inut central committee long secretary arpu Karbi Anglong East West Dimasau district ke thom along si alangi ke inut secretary arpu si kethe si pitano alang ni la arpu kethe pen kachichini ne posi alang non BGP long ba ke non ke phommi EPHLC long alang kachipa ogdun posi kachipa clan sitame alang li inut a secretary East West along women wing along pen akethe nai abang si ilitum Karbi Anglong arat aphan mane ani honduk bikang ko kosom lo Karbi Anglong arat atum la soning honduk pen ke alang phan ke aki jumi isita pupedalo la si alang li rat aphan ka chong thui ka ngateng si alang li ani si media hoilong alang li chipaklang lo tangka poisa si ni phanang parbak tan kaninji laki nang parpak po laki rat atum maning ki punglo nang pilo rat aphan kachong thui kang det mane nang li siksidul itum chirai kom nai punang li rat aphan ki than kan pinyani piposi nang li lason che mam det lo pu la so ajoy ni si rat atum ki bang
non alon ke mobile aplang ke thisi ke ot internet apor akaya juk pina lasi nangli phan ke mi hengnu pu ke nang chini ero lasi maya long mai pia long kai ke ta nangli ningji kong nili phan ke cm sar tuliram rong hang ke sakurita ni phan ke pini nangdi pitam lo batangka la anpen sini phan ke nang ke bai lo sitani na pu nangli phan ke hala sut pen sinang chini de si gi sar ke president ar pu ke nangli phan ke nang pipe de lo lage kasi litum women wing phan ke president ar pu non ke pinang ni lang pu gi sar bangjas si nangli phan ke nang pipe athe nangli ke ahin women wing constituency long ke sengdam pu sitami sab ob bake duk in hoi kang chet apor pen masi chilili atheni litum phuluni constituency along women wing ke seng ahut 2023 November achi close sari tarik ani alang ni ke bang ta adap pen ke hang sarita baji por phai pia por nang ni lo women wing tum adap pen kang hong ko anoni kang chil kelang ikedu te alang ni inut a secretary ba a president kar ipen alang li te kam ke claim permission no ma alang li phan inut tek ser pu ke hok pen se alang phan man hon man ki pisi la hai alang phan rat atum ki pu pe chot ke hala sut pen se inut ba hini tum nang ar juji nili tum kichini ba sarpi ba youth atum claim ra pet atum sita ku pi posison leng pi hai la sona ja pu la ke amunit si son lo pu ki sumam phan nili tum ki paklar sita me nang li phan bang ke East West di Masau avimen wing kisuman tum ke na chini tum do la sinang li ke dak nili tum IPHLC along pen ke nili hin pen nang ki jong gun bang ke nang di damju pen ke mi piklu kisigitu atima nang li phan nang ki punang ko ke bis mane East West avimen wing atum han kai ke ta nang li hun kilo pang thakso ihia lampen hi pondet nang li inut a secretary ba president kar I abang phi pulote nang li listen nang pen sirat a phan lam tham pami nang ji non ke nili tum phan ekdom women wing tum phan ihia lam hi pondet masi ekdom ining nang pa jangji pa siksak ason sinang li ke mandel lo la sin li hin pen ke dam ji si ke ni lu sinang li phan ke nang jong ni tu athe nang li ke dam tang da tangka poisa sakuri pensi nangli rat pialong mai pilong peta thano di pinyani sike nangli kamata ke success jaluke la sinangli gari gura longpo la pen nangli phan non ke claim a women wing dum nang karja batu nang chini po mo apor pen sinang chini po la tunta nili tum ke claim ra pet ko an lo pining paning kan proxy claim ra pet la phan mi hengnu ke nili tum aso bhak ke chini lo ba la phan a ot adur ke chini lo la si alang pandam ji pele nitli tum ning ke oi ji kali nili tum ning karong thulu mane ke claim ke dam ke do ke thak ta in thak su si lo nili tum la an su si pantang thek po mane lam hoi bang we lo nili tum la pu si claim po ning arong ji pen si claim po alang li phan nili tum ka chok kha pen ko ani man hon man ki pi pen jong si nili tum PSLC phan alang aning chi thi pu si tha pen si alang ke kat lo la so ke kat pen alang li kat vet non ku pi lo PSLC tum phan nong no ki ju kang na lang nangli ni hang hep te dam ju no la ke tangka poisa le nangli kai ke ta ke the kali det longri khai longri si ke the pu si nangli Uvera bang philo pinyani si pipor lo nangli PSLC akim nya long nangli ki dunjui ba la ke PSLC akimi pule muni tum ki pukali ki suman tum ke alo ke BJP pusikitu la sinangli BJP atangka ke en pen baki luk dun pen si IPSLC lang ko an ya din nang ke claim dun pen la so apawar ka chi NG phan sinangli la hayalam rat phan ke than kan ka pacubai ti kang ke nang phan rat det ka biang long rat tum sitame nang li phan nang kang ton nang kang chi nang pu nang ki nang li ki pu si share media long ka chi pu la ke a hok lo la ke ing ton nang po khai long ri a phan ka ching hona bang phi Sarpi pu phan ke than kang kapa jumia bang phi jong sinang li pin BJP IPHLC akimia long dunji pulote nang li phan akha dong atum ke aning jang ji sinang li phan jumi junu to la ke nang pupo a hoko la ke nili tum non phuluni constituency avimen wing atum ta kisuman ke nang li phan mane kachini ke ajiding piklo mane nili phan punoi
মানে phone ang kiluta ason do olo sitame nili thante court phone recording dolo sitame nili I am reading o masi non nili paklang thedalola so a recording bangke Karbi Anglong KLA ke paman ponalong alihia manpen CM Dr. Tuliram Ronghang kachetong dun. Lang per constituency bolong koma jia klamalong ke damtang arkoi ni phayeng kora player ni pen Karbi Anglong paman ponlo laso along ke jot siarani alhisar paman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chopha ponlo. Laso ting pen arnikang sama pora hot CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun pen rada hong jailong jutang jubat kering bianang ji koson mapu athipi pen chethan chimumpo. News Text Report Karbi Anglong News. Itu Karbi Anglong elokor শাখা আছে ব্রাঞ্চ আছে এই শাখাবিলাকৰ এলোকে ডেভেলপমেণ্ট লাগে বুলি কৈছে বাকি কথা লাগে মোৰ লগটো ঘূৰাই দেচোন স্পিকাৰটো সেইফালে দি দে কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিমানখিনি কাৰ্বি Anglong শাখা ব্ৰাঞ্চ এলোকৰ কাৰণে কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা মাটি কথা দিবৰ কাৰণে মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু ঘোষণা কৰা আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েল যিবিলাক স্কুল হ'ব লাগিছিলে সেইটো আমি 2016 আগত সেইটো প্ৰভিন্সিয়েল যিটো হ'ব লাগে সেইটো আমি কৰি আছোঁ যিমানখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই সেইটো কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ এটা কাম ছাৰ লক্ষণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কি ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতে আপোনাৰ মই নাজানো অখিল গগৈ এইটো ডাঙৰ নেতা হয় মইতো সৰু আপোনালোকে জানে মইতো সৰু মানুহ অখিল গগৈ ডাঙৰ নেতা হয় মইতো সৰু মানুহৰ ডাঙৰ মানুহৰ কথা কি ক'ব তেওঁ যি ক'ব কৈ থাকক বহুতখিনি অভিযোগ আনিছে অভিযোগ আনক তেওঁলোকৰ তেওঁৰ কথাই কাৰ্বি আংলঙৰ কথা বলংক মাঝি তেওঁ চিনি পাব নেকি তেওঁ হাৰঘাট চিনি পাব নেকি তেওঁ ফুলনি চিনি পাব নেকি তেওঁ সিংহাসন চিনি পাব নেকি তেওঁৰ কথা তেওঁ ক'ব দিয়ক এনে অখিল গগৈ যিটো মোক ওপৰত অভিযোগ আনিছে মই তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতে কাৰ্বি আংলঙত মোৰ অভিযোগ যিমান ক'ব কাৰ্বি আংলং ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ ছাৰ বিৰোধী এইটো মানে সুবিধা এটা লৈছে বিশেষকৈ ছাৰ তেওঁতো ল'ব দিয়ক তেওঁ অখিল গগৈতো মই ধন্যবাদ দিছোঁ বুলি কৈছে যিমানখিনি মোৰ ওপৰত অপপ্ৰচাৰ কৰিব মোৰ ওপৰত যিমানখিনি তেওঁ এলিগেশ্যন আনিব মোৰ ওপৰত যিমানখিনি তেওঁ অভিযোগ আনিব তাৰ কাৰণে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰণ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে তুলিৰাম ৰংহাং চিনি নোপোৱা কোনোবা আছে নেকি আপোনালোকে চিনি নাপায় নেকি মই কি কাম কৰিছে কিয় ৰাইজৰ লগত কথা পতা নাই নেকি ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা আবেলি 10টা 11টা 1 বাজিলৈকে মই কথা পাতিম গতিকে ৰাইজৰ লগত মই আছোঁ অখিল গগৈ আহি ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ মোৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ আনিছে মই আদৰণি কৰিছোঁ তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ এনেধৰণৰ যিমানখিনি অভিযোগ আনিব ৰাইজে মোক নিৰ্বাচন অহাবাৰ কি নগৰ সমিতিটো যিটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এইটো আমি সোনকালে ছাৰ পৰিষদীয় সমষ্টি আছে হাওৰাঘাট আৰু সিংহাসনৰ নিৰ্বাচন সেইটো হ'ব সোনকালে আমি অলৰেডি বাই ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু হাওৰাঘাট পৰাটো কথাটো আপোনালোকে জানে ধনসিং ৰংপিও আছে ৰিজাৰ্টিয়াৰাও আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আপুনি বিদেশলৈ গৈছিলে কিবা কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে ভাল খবৰ ছাৰ খবৰ ভাল হ'ব ইয়াতে যিমানখিনি ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত নিবনুৱা সমস্যা আছে এই নিবনুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি কাৰণে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ Koilamatiya Hawar Doikrong Polling Station ke palo Urunodoy Forma Pathak Maikang Nipon. Lakhain Kora Phoni Libe Messi constituency ke palo Koilamatiya Hawar Lakhathong Keprapho. Doikrong Polling Station ke palo Piniladak Arni Tilia Por Doikrong Polling Station BJP Booth Committee Atompen Patorpi Ponsi President Torsing Milik Lapen Chunbang Pitor Terang Atompen Urunodoy Pathak Than Peklarpo. Lasonsi non malam Karbi Anglong a constituency tinalong Urunodoy Triafom Kidukilak Ahem Tunasarpi Maratomapan Kipi Kipachatang Pon Bomasonsi Nilipa Hawar along Sitami MEC Pobitro Rong Pilapen MLA Dr. Numal Mominatum Kidukilakarat Ahem Tunatomapan Matha Ponsi Nilipa Hawar along Sitami Polling Station Tina President Secretary Atumarideng Urunodoy Form Pali Ponsi Polling Station a President Atumpen Urunodoy Form Kiron Kipi Pachatang Pon Bomlo
La son si pini koila mati polling station along se tami President Dorsing miligatum pen patur pi ponsi orono doi form of thak pini mailong kachetong don asar pe maratum bang pharo ke thom so si asar pe maratum aphan mailong than pachir mi po Jasmet pini President Dorsing milik aphan pherang ke atum karju pen nang ke than don ateng ke nilitum koila mati doi krong polling station ke parlo along orono doi form la ke nilitum pupu party langle pin pensi ake joy pen anam amoi endun de pin se orono doi form ke ron mate ki pipon pachetang pon loposi than pachini pon lapen an parta non ke bang jilangarni ya phanse tami MEC lapen VDC atum nili BJP mondol atum ke dokilak ara phan ki pi ke pajer ponang jia son anta an so se si pi pachetang pon thu bom ji pusi doi krong polling station president pen than pachini pon lapen an parta lapu orono de form ke long duna sarpe marathon pen se tami kachuro lam the bokajan MLA Dr Numa Momin pen danglok MEC Pavitra Rongpi lapen VDC Gopalingti lapen lapu nilip mondal president secretary lapen daikrong polling station president Dorsing milikatoma phancha semet kachi hok lapen ning karong ning kimia pot kachuro lam theke ke ongdung asarpe marathon lam the chipeklang ponranti lapu Dorsing milik pen mailong lam theke jai pona tengke ke long tang an urono de form ke nilitum ke pi ke pali ponang jia dim an ke pali dam pammi pupusi than pachini po non kyong dung non aroi ke jasamet la urna do ya phan non form makuri kuri thu bong la sala ma so puthak de grung ps pen bangkon ani marli tum long pon ini ke nilitum han jasamet nang patang ke lahan lo 154 ang bang pen nilitum ini dak de gruma ps long muhila tum do an jasamet party galilo da jasamet dak muhila atum do an phan nilitum ke dug nai da tum phan nilitum ini pangrum si dak chiron kondo pen pineng gitu la pineng nang keli rono doi 3.0 la so hot bang nilitum phan nang tang nang ke 154 tang ke dam tang hot la de grung ps pen bangkon tum long pon la pen non la bangsong kelong bo matum pene ke reject la puson do ma reject mane ini ke la non ke dam tang bang ke 100 plus ke long tang ba pen non aki mi gitu non ka reject pon mane la kriteria do lo ron tang do lo la pen ching bar bi to bang ke jadi tum lang ko nang ko lo thila ke ni tum le ke hek gali lo la tang song pen alam de ko posi gitu ke plan gitu MEC ba MLA ba BDC la pen kapre itu council long registration dum tang kam chu claim dum tum bahai tum ke kavi la tum lo ki tum si registration da kuri dum lo se lai tum han bang ke da long bang ke job kon long le lu mana hala tum bang ke kang dai ka lo kang tu tum kena posi la tum han bang ke hek kon ko Mungkin na tum ke kon long la tum ke form do ka bil so ke charger ka ini orang itu lebih sangat malam mantan ini sisa sangat sih kan ini na chitong do na teng lo tang ke ka ko we mu hila dum ta ning rong pik pik athe alang tum langdam luk lo tang te no na pure the bang ke poisa kilong i phan su pik suang bong pa na chek lo yon bang long lo bai nong son da khak lang tum chek lo yon bang ke long pe na pot sia lang tum ning rong pe non alang tum aki mi tum ta do alang tum semen ning rong chip pik pik non ki bang jilang seme la puson ong dung over side muhila dhamma ta lang kon pula pen dak doi gruma ps mata pi pajer rom ko se dum dak doi gruma ps jeseden pen chumbang pen ka to be long seme ning long pen alang tum ban ku bang kula pen do ana song na pi pajer rom ko se Kalau non la dalam tangga pola pasang si exam kan pasang MSc mate la block department la pasang exam kan pasang awar sai ki kondo kan ni chini kan muhila pan ke jasimet ke bang ke age the nai lo la runa do la bana ka pre ke bang ke do sitame nonomat nang release ta na pachon tang bang ke nonomat ke lo runa do yang la First Annual Catholic Secret Heart Parish Jengkha Harlong Sora along ke pamanpon. West Karbi Anglong Jengkha Harlong Sora arong along First Annual Catholic Secret Heart Church pamanpon. Labang so along Radamai pi ke pamanpon long Karbi Anglong kang piar lopen bimol milik Jengkha Harlong Sora arong Adim St Paul Church along Labang so
aning ki theki ining epioi ipin pen ilitum aphan ikipia kar jokang thir pen ajok anamakang hon pen ilitum ining alo ipitang lo pwa thepi en pon pen arkoi ni phain kora plip la pen ingora tro arni pen kicheng si first annual Catholic Sacred Heart Church Parish Pomen pen cheng kha halong sora arong along paman pon labang so along dhoromamai kang pupon laki kurusir Sebastian Paris Priest Jengkha ke Japon abang pukurusir Kamson Teron Sarihajan Paris Retreat in Church Lapen labang so mai long pen kurusir John Timong aphan pusitame traditional culture ni marli asonga hinpen inter pen dengpon lapen nona kimi President Damian Cutter Vice President Pobitro Cutter Secretary Kandora Togbi Assistant Secretary Abraham Durong Treasurer Rob Singh Teron alang litum handlo pusi birta nang pachinidu ipialam nejing hon chenam pupen lamet lam chong ke pang choverji aphanpura Karbi lamera mai katalon pon son silang pher constituency bolong koma jia klamalong Karbi lamera mai indeng thongke pragathom kichok ar koi ni phain kora player ni pen talon ponsi ar koi ni phain kora troxier ni kijut siarani paman polu kijut siarani Karbi lamera mai katalon ponalong Karbi Anglong news pen sitami adim humri tamsi tirika mamai atum pen sitami chingki chethan ponsi nono wiki miatum sitami lamet lamchong aphan anso se ardi ki pikinang so pinong lapen obi ki miatum sitami lamet ke pachan ponchi aphan ke ar pudo binong pusi tirika mamai atum pen sitami Karbi Anglong news aphan lamthe nang pachinidu Hon chenam pen ini belidang kerja polke bolong kamagi ate lang konstituensi loki Karbi lang betamai paman bolong ingeng kongke pragathom apini kijut arami alang itum non Karbi Anglong autonomous council CM Udiram ronghang afan sia alang itum kachong hongkrong apor si iltum kirang keben dak nang hong ridun lot lasi ilitum langdam sinang langker konstituensi long dak bolong komaji long nalir ana bolon toksi timbe mata si ko anar kaji tuma lapel CM ana hang hong krong abang kubang ki tum tambe penang odo alang nitum aceng murupen dak hipon si alu hiaman chop hapon pen alang nitum dak kacong hong krong apon si malon non neke adon rilong si pono lasi ini tum langkung nang penango muluk dak citu pono lapel patang hulap langdam nang penango abang kubang ki tum tambe kacong hong krong asong si dono alasi bening suri hinira ingkora po aningkan ke langker ahawar wolong ko majilong si alang nitum dak indeng thongke pragathom Karbi lang metamai alang nitum paman pono lasi nilitum bini hirang kepen nilitum abdi maklong nang kumrisi penango nilitum lang cari pono lapen nonang ko ke alang nitum mesen pensi alang nitum dopono penango bang fi lapen akliman penango tambe hiluing atum pen tambe nang cetong do lasong nitum non alang ni Karbi Anglong man pinai Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Buliram ronghang pase kacong hongkrong asosiasi alang nitum dak nilitum hekonong penango tambe dak penango abang kubang kitum tambe nilitum karpon pansi boripon ko alang nitum pansi ko alang di pande utot arbipon kuduna pardon CM kacong rumah CM sarpan kacong rumah di kamar mai beta dalam mai non CM sar jali sarpo manto non rada mai doi kola di kacong jorolo CM kami alang di nacetong sekot pendak atim nang di Karbi Anglong silong mana nai CM Dr. Buliram ronghang sampai kini dak indeng kong kebra kong Karbi lang metamai paman pon dijusti along alang litum penango bang kitum pen kan karne ajai mek kami alang litum paman pon lasi alang di kan karne ajai mega paman pon penango abang kitum aceng
aceh ngamul versi alang itu dan kumar ni pono lasi nit pono ini pono lasi ini karena si benai ini kasihkan lang hera hawang long karbi lang met amai ke paman pon ke ini hijut si arani long lasi non nili adim long siar japono lasi benango ruile tholo benango abang hitum tame benango cetong pono lapen alhi sarpus tame das bangi ke lo lati ini tum hola pulet putot langdam dulu nang ini putot ini tum kami mancing jadi arus putot tak direkam asai hemlong penang akit hekeding tum do kecetong nasional so putot lu alang di presiden lo mate kita masih direkam mainan nasional so putot alang di dan ini kijut dan kecing dan kijut lah so putak kecing ini milik pemilih dan aku kan baru konsolasi saran itu nangin dan kampung tapi menghasilkan boson si karbi langmet jutang jubat kang copen lah non uwe kini pun boson si keklen kedampun lah so putak nangin dan isi karena supaya ini kan kalau di kan kalau SRP tapi penting asal kalau lo kami bilang kami tak cimum asal thang cimum sahabat mereka angse atun kami tak angse atun kami nak cuma cari kan ke anutin kami beri ko kami kebanyakan menangani kami tak putar kita seperti asal sudah tengam kami tak cuma pati long non mat kacing kul asai lempon posining kan dan kacing pen tarikin ko rakti pen pinian tarikin ko taksi apa ceklo nabangso katalon samgin pen bang dak ni tu makawar nakher awar ni teknolog dak gode sangse ni grup culture junje hemri ci grup pen kaceng cepat dua ada pilihan ke cun pamelo kesini ngarang dan nasi mentalo dan di dapat ceringan cuma se kebanyakan ini se kapori kami langsung nanglam ki cipagir bedai kesini di curi ada kita pilih nasi kalau tang dasar telam kijut si nar juntung benango oweki mietum non ke jutang jubat lam iki nak benang oting ni jang asonsi oweki mitum ke nangaman la sopu tak nang hin pen kisi pun nason kacang cilu asai program ikan sega program non bibom pelote konsias mate amek rang tapi ke klaim dang atum bangku ketun sing saya mate seminar workshop lahai pagi lo te han cimun dulu te rong rup lahai message ponang lahai message pon tego te la nonu uing kibang ni atun kilu kolom mate ke re jijini jo ni silahai mitang alama ki atini dogok tahai kita mela sona sing sai tapen nasona asan sana program ni kon te uwe gemitum cingkuri mate naso lamela patak sia tu sini kami dilitum Karbi Anglong news pen kami lardak pen lam nanga tangkon hek apot nasi dilitum Karbi Anglong news pen kami pini nang kumbri lot Karbi langmet amai lo nasi nili lampe lansi pajut toto nasi nili men urun ning tiket hak nasi Karbi Anglong news kelang anak tuan hal kami nilihin pen kami suri ipi lam cing hon cenam ko amen pen kaldom payir iklo kardom